Lashai kasih kan sedih ke jingi lekai kaba internet bah update ke silong lajong persya ia kelang sning namar bah kene ke jingi lekai kan sedih kata ke jingi lekai ke ban seshim ia kerai update kini ki artli kitim ne kan sedih kata ke jingi lekai ke bakadu ke jongki ha ke group stage kaba kini kini bani orang sya ke quarter final oi perlok ha kene ke jingi lekai lakmil ti bakan selong ke jingi lekai kaba internet bah namar kani ke jing kai kan sedi ke jing kai ke bakong san pha ia baro arliang kini kitim namar kan sedi ke rai ke bakhadu yiki ha kani ke jing kai mano ban yo orang sya ke quarter final jong ke duran kom bat ba habang ipai pat nakaliang kini ki artli kitim ba mano bakhambun kalat ban qualify sya ke quarter final kadai ke shillong lajong ka bakhambun kalat ban qualify sya ke quarter final kata lada ka job kala tikna lupa ban qualify but lada ka ikhait ro kala tikna lupa ban qualify sya ke quarter final kat bah bangi pai pat nakaliang kalat jong kalang sning ban qualify sya ke quarter final kalang sning ka don kam bha ban pelim ya ke shillong lajong ban pentikna bha ban qualify sya ke quarter final namar lada ikhait kanam dan shu kalan namar kat kum menta ki bawan ha ke runner up kidang don kitim ki bakham khlan ya ka Handrai lada jia pat bakalang sning kala aban pelim ya ke Shillong Lajong kadang don ketakalan ban qualify sya ke quarter final namar menta kadang don ha ke position ke bakhambha hadin ke East Bengal ke balala aban ke main point bat khat artli ki goal different ke Shillong ru kelala aban ke main point bat nyau teli ki goal different bat hoi perlok ia kerai ke bakhambha hi ne kerai ke bakhamshai ya ke Shillong Lajong lada jia bakinia ronglang maka bat kelang sning sya ke quarter final kandai lashai kasni namar ha ke group B ki badang don hapdeng ke jingi kini karai ka bakhadu ha ke group kan sade manta kamin bat ha ke group C ru ki badang don hapdeng ke jingi kini karai ka bakhadu kan sade lashai kasni kaba ansai lekai ha ke por saw beje janmin ha ke ke group C nakaleng ke group D tang ke group winner hi ke banla ban qualify sya ke quarter final namar bah ke group ru amdon lat shu kiban yikhun ya ke best second runner up kat bah bangi pai pat nakaliang ke group F ro kadang don ka chance ya ke Borderland handrai namar bakal syak manos lai goal ki goal different ka haban job khambun goal ya ke Karbi Anglong bat kaban penti kena susu ya kara ya ke Shillong Lajong lada jia bakawan ha ke runner up lane kila ban yarung lang maka bat kalang sning kadai namar ba ya karai habarok kini ki group ki badang don hapdeng ke jingi kini kan sedai manta kamit bat lashai kiba ansai lekai shwa ya ke Shillong Lajong kaban sai khon ya kalang sning kaba ke Shillong Lajong kan sai khon persyai kalang sning ha kapor nyau baje janmit bat kiwi pat ki jingil kai ha kiwi ki group baper kin sai lekai saw baje janmit kuble shibun wanam klet ban subscribe press your bell icon nakabanta ki update thamai